ପାଞ୍ଚଟି କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଇ କମର୍ସ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ 30 ଦିନର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଡେ 1ରୁ ନେଇକି ଡେ 30 ଭିତରେ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଉ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ଇ କମର୍ସ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇ କମର୍ସ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର କ'ଣ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ इंटरनेट कनेक्शन भल रहा दरकार कहीं तार सेकेंड वीडियो में सब जिन कहदेवी। नंबर 3, आपको दरकार पैन कार्ड। नंबर 4, आपको दरकार गोटे करेन्ट अकाउंट। मन रखु सेविंग्स अकाउंट चलो ना, करेन्ट अकाउंट ही नियंतु, मु सजेस्ट करुच्ची। नंबर 5, आपको दरकार जीएसटी सर्टिफिकेट। हाँ निहाती दरकार, कारण जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी। यही सब जिस भितर आमको बहुत किसी करा, जो मैंने चाकरी कर जीएसटी आने बहुत कष्टकर हुए। मत डीएम करूँ, मुझे पूरा डिटेल रे जीएसटी देदेवी। नेक्स्ट वीडियो अपेक्षा करूँ।